Sigcinekile lapha sichaza ngo A group yabo ukuthi like uma A group ukuhlala nomuntu wakina nje visitheni u B group ke niyazi u B group libukane emawindini kanje nikhulume ePKN njengoba ngishilo ku C group ke uyathatha uhambe wela isigcine khona ke yabo into le shuthi ke sichargewe kanjalo sinomfowethu yabo lento le kahlahle mina ngingachargewa mina charge umfowethu ngoba uthi uma echargewa yena ke yena uzothola uC group ya degrade kuya ku C ngoba futhi vele wayesasanda kufika vele nakhona vele ejele ngalesa sikhathi ezebe ucleaners yabo eba idoc support yabo futhi kwala masicharge wake sicharge siqedwe siphinde sibuyisele emakhulu ukuthi futhi sinofethu asihlukanisanga kwizindlu sahlaliswa sobabili nje like endlini eyodwa sobabili emakhulu like kodwa abanye bayahlukanisa bahlaliswe nje nga1 sina safeza sahlaliswa sobabili nakhona emakhulu sahlala nje 13 days sase siyadedela sakhishwa ngoba ngale 3 and 4 lesasuka ngakhona vele ijele lalivaliwe khona yabo ijele lalivaliwe khona exercise ivaliwe kwakuphakanyiwe yabo lento sho njengoba sikhishwa vele siswa ngale 3 and 4 vele la vele sisuka khona vele ijele livaliwe khona vele siyovalelwa nakhona umuntu afakwe umfethu ayiswe ngale 3 mina ngihlaliswe ngala 4 fakwe endlini lapha vele ijele livaliwe sahlala mhlawumbe umuntu lapha waqeda ba inyanga khona ijele livaliwe njengoba besiphuma phela ngokuyophakelwa kuphela siphinde sibuye futhi sibuyele endlini uma kuvulwa izindlu lapho kuzovulelwa nga3 abantu bahamba bayogeza iphinde babuyele endlini bavalele kuvulelwe ezinye ezu3 futhi bahamba abantu bayogeza ngoba phela sihlala nga2 nga3 nga4 endlini yabo kanjalo shuthi ke kuphela inyanga lana shuthi mesivele iyavula iexercise ithe exercise ingakavuli shuthi kwenzeke njani umphathi wesifazane lapha yawejele khona lapha eqala kabusha phejuvenile la ngihlala khona shuthi angibize umphathi kukhona into afuna ngimenzele yona ngenxa ukuthi uyazi ukuthi ngiyakwazi ukudweba kukhona into afuna ngimenzele yona umphathi wayine-chat nje babe ne-fundraising esontweni lapho yabo lento le afuna ngimenzele yona bese ngiyamtshena ke mina ukuthi hayi aphatheni nani iphepha elikhulu elizoba likhulu athole nopende khona ngizomenzela lento akwenze lokho akuphathe lokho ngimenzele i-chat lakhe libe colorful nje kamnandi ngidwebe neziphambano namajuba konke le ndlela afuna ngihlobise ngakhombisa ukuthi into yasesontweni le ngimnikeza ayancoma jabula uthi hayi cha ngimshayelile lona le mase angibuza ukuthi manje ndoda okay ufuna manje ngikhokhele ngani yabo lento leyo ufuna ngikuthengele eniyeke njengoba usungenzelile lichat leli ngithi mina hayi mawami kahlahla ngifuna lutho engifuna mina kuphela ngifuna ukubuyela eSpanini ngifuna ukubuyela eSpanini athi ngeke kulunge phela ngeke ukuthi sekubuyisele emsebenzini ngeke uyazi nawe kumele sikhulume nobabani yabo lento le ubabani uyena owaziyo yabo lento le indaba yakho yabo ngithi mina hayi shuthi awungikhokhelile lutho shuthi angitholi lutho ngoba hlahla into engiyifunayo ukubuyela eSpanini nje kuphela yabo lento le athi angaze ngisazokhuluma nobaba ngithi hayi mama ayikho inkinga ukhulume naye mina nje iSpanish kuphela iholo lami into engiyifuna uthi ungibuyisele ngibe ucleaners phela yabo lento le hayi samele sicheckeke yabo vele kube khona umunye umfethu ongenayo la umphathi wecleaners yabo ofana yabo angizwe la ngikhuluma lento nomphathi vele ade bengibona vele into bengiyenzela khona la ema-office phambili nje bangizodweba ngiphinde ngihambe futhi ekhona namaphoyisa igcaba nasiboshwa ufunani lapha manje yabo mangisuke ngiphambili vele bengisebenza khona futhi ngocleaners ngagxoshwa kanjalo manje ngiqhamuka khona lo ngibona ngiphithizela nje bangizodweba ukuthi kuvaliwe i-exercise mina ngingaphandle kodwa ngizodweba phela mina ngidwebela umama lo mphathi amaphoyisa azonginyukunya manje azofunani yona la hey ambezi mina ngidwebela umphathi lapha ngidwebela umphathi vele ngeke azasho lutho ke vele ungcakanga yabo ayisho ukuthi khona lapho bona lama umama lo ngibuyiselwe endlini ngazi ngithe ngisabuyiselwe endlini ngithe mangingena endlini ngezwe sengibizwa futhi ngibizwe phakathi khuluma ispeaker la endlini yabo ngibizwe lapha mangifika lapha epanelini nginikwa amanye amaphepha kuthiwa hambise lamaphepha lawa phambili lapha hawu qale manje ngiqale ukuthi hawu sengiqashiwe futhi sengibuyele futhi emsebenzini ngokusheshwe nje hayi ngihambe ngiyohambisa lamaphepha lawa ngibuye futhi ngihambe ngiyoyingenele nje bakhona lapho ocleaners ngaphandle ababizwa mina ngizobizwa mina ngisendlini lapha ngivalele yabo ngahambise ngibuye futhi ngihambe ngiyoyingenele endlini ngikhuza udanke alingizibekele lapho isalele ngithi ngikhuza udanke ngifuna lingivulele endlini lapho alingizibe ngimeke la ngaphandle manje neziboshwa zangimemeza lokho ezingithuma-ke kwezinye zifuna ogwaya yabo sengiyadanta-ke manje ngiyathunya kuntambama ungena iy'nqola ntambama mangingena iy'nqola ntambama hayi siphake mangiqeda ukuphaka mina ngibuyele endlini mangibuyele endlini kube kusho ispeaker la so hey wena nje akusetshenzwani yabo
Hawu kusho ukuthi ngiyasebenza ukusho elinye iphoyisa lelo welo lelingiqashe ekuqaleni la kaQwaba sho lo umphathi lo usekhulumile nabengimenze yona nje akusetshenzwa ukuthi hawu akusetshenzwa sengiqayi ngibe ngiphuma ke khona lapha ngihambe nami ngiyodonsa imopho siyaklina ke manje la vele sekuyintambama siyaklina la angithi masiqeda nje uklina ngibuyele endlini futhi amaphoyisa vele asevalile yonke into aseyalivala ijele bese sesiqeda ukubala seyavala ijele ngithiwe futhi ngimenyeza umphathi kuvuleka indlu yami Jula kade ephethe ama-sandwich yabo lento le yesinkwa naye angawadlanga azongipha wona yabo lento le ngithathe lama-sandwich ke hayi siwanqumeke nabafethu ke endlini kurich ke phela yabo simboshela ukuthi indlela ama-sandwich basho futhi konzele umama umenzeni mama umphathi umenzeni ukuthi apha kuneshani zathi ngimshayela yona lapha yabo manje ngimshayela eqend uncanyisiwe yabo lento le kuthiwa hey ndoda yabo nje futhi usubuyele esipanini ngaphakathi nginawo kuthiwa manje umzwalo yalo yafethu loyana uyena naningene naye emakhulu ukuthi ngimene indaba yakhe ngiyazi ke ukuthi ngithiwani mina futhi nami ngibuyele ngendlela yami nami yabo ayinele indlela yami ngabuya nami esipanini yabo lento le so manje lo mama uzokubuyisela esipanini ngeke aza kuthengele lutho nje sekuphelile iholo lakho lelo ngithi fethi yona into engiyifunile le ngathi angibuyisele esipanini lona iholo lami lelo kanti angakusasa kanti uzohlukana ama shift makushona ama shift khona uAB kukhona uA division no B futhi vele le yamphathi vele ibigcina vele division usezobuya ngolesibili yabo kulesine manje bayagcina usala uB laba sebezobuya ngolesibili umphathi laba bo sebehlangana funa la amanye bahlukane sebehlukana ngolesine yabo amaphoyisa vele ejela asebenza kanjalo yabo ahlangana ngolesibili ngolesine ahlukana futhi sekusala le division eyodwa yabo futhi uma bebuya ngolesibili ka yabuye nje umphathi awu angisurprise ke awungiphathela yabo lento lo ngiphathela ispray yabo istatus ngiphathela nento yokugcoba wathi ngizongithengela nama-30 awu 2 yabo lento le yagwaya hayi nami ngajabula nami nganconcoza ne roll on hayi ngajabula nami ngabona unconcoza ukuthi hayi bonus ngibuyele esipanini ngithengele neshandisi athi hawu ngiyabonga kakhulu angabuya ngayishayela ispaniye ke nami ngayishayela ngase ngibuya njengoba ngibuyela ecleanersini hayi ukuthi ngibuyela lapha esection ngiyoclean section ngibuyela back la ema-office futhi ngosebenza la phambili futhi ema-office ngasebenza la ema-office ngasebenza la ema-office shuthi la nje osengila ema-office kwenzeke ke abafethu la ngaphakathi bafuna ukushova izinto phela manje abo bafuna ukusmaglisha manje indlela yokuthi smaglisha umuntu abanye ocleaners laba abanye ipaya abanye bayabopha yonke lento le abanye banokuyitshena shuthi bacharge kakhulu futhi yabo eboshe mina vele ngisafika yabo shuthi abafethu bangisebenzise kakhulu ke mina njengoba ngisafika yabo ngibe umuntu nje untantaka yabo ngiyasmaglisha ngiyashekezela la ngaphakathi ngiyasmaglisha nje mina nje ushushumbisa ama drugs izinsango ongithumayo ufuna insango ngalena uzonginika mina hambe ngiyomthengela ngale ngiyabuya vele ngocleaners ngikhuza udanki mina ubaba avule idlule ngidlula ngikhuza udanki nje ubaba avule ngidlule ngihambe ngale ngiyoshiya lo elinye vele lizongisola ke iphoyisa lingangibiza ethi hey uzala wena uzala mhlawumbe ngikhuthuze mhlawumbe ngoba vele sayengahlangabezana nesinye isigameko sasiphuma emgqomeni lapho mina ngangaphathisiwe insanga abafuthi babeyithengela insanga ukuthi bathenga amabhola nje amabhola e2 amangaka insanga wakhandiwe yafinqa yamangaka bathenga emgqomeni lamabhola la abafethu mase shuthi mama ngamaphose yasabo wathathile lapha eadult lapha yakho bafethe ama sectionini la weadult ngoba phela vele ijela lapha eqala busha lihlukene section nje adult kuyoba henye futhi lapha yabo ihlukene nje wasiphuma ngemgqomo sase soklina la ngaphandle la sectionini soklina ngaphandle kwi section yethu ngoba ngithi siyangcolisana ngama-wind masilahla izinto soklina la ngaphandle la nje wasiphuma sogcisa imgqomo sidlula ngase adult mase sambe rempini siyophuma le ngase reception sesigudla ke sigudla la se-adult siyakephi siya kwi section yethu kodwa ngaphandle siyoklina khona vele abafethu siyaqhumana amafoni abase-adults njengoba sesidlula la emawindini iphoyisa vele likhulunyiwe vele nalo lesiqwe siphuma nalo ngomgqomo yabo liyazi lizoyilahlisa vele ijengise lenzazi ukuthi hayi lilahlile alinakile mhlawumbe yabo leyikhulumela lapha la sesikwazi khona sikuthatha insango le la e-adults mase sifika le la sithula khona imgqomo lapha esidampa khona imgqomo ila khona esikwazi khona umuntu siyishafeke lensango le ishafo ngendlela ngesikwazi futhi ukuyifaka lapha esectionini ngenxa ukuthi manje kunalaba abafethu laba ababhanta intaya abagondayo la ngaphandle abagunda utshani manje nabo vele banephoyisa labo elibagadile ngalapha ngakuthina esectionini manje ngesikwazi ukuyifaka emawindini lensango ngiyasiphoqa ukuthi shuthi kumele sibuye nayo sizongena nayo straight la ngaphandle mama sesizongena futhi siyakhuthuzwa mase singena sibuye lahla imgqomo hayi shuthi sifike shuthi mase sibuya abafethu bayasaba la nje base sibuya yabo ngivolunteer mina ngigqoka iavarol yabo iavarol eyinkulu yabo
ngivolontiye mina ngithi hayi letha la mfethu yabo lento le ngithatha mesifike lapha ngifike ngithola amasaka yabo ngwavela lapha la ekudampa khona lapha ya nokuka base kitchen balahla khona sithole namasaka anyanisi kwa lapha ngithola isaka la anyanisi lapha yana ngayithatha lensangu le ngayifaka la vele avaro ngigqokile inkulu yabo ngifaka la kumina la ngifaka la ngiyibophe ngifake nangala ngiyibophe futhi yabo lento le avaro mangiyibopha nje hayi ngisuke ngifase la ngiyibona ukuthi hayi ngiright yabo lento le anginankinga ku right jumpile kakhulu hayi ngibe mina ngiphusha umgqomo yabona isamba mase sibuyele section sesiqedile vele ukucleana ngaphandle la sesibuyele section siqale siwashe nemgqomo ibe clean sibuyele sectionini mase sihamba nje bafeli bahamba phambili ngamsana nephoyisa mina la ngamsana nephoyisa mina la bahamba nje kodwa phambili mina ngamsana nephoyisa abafike futhi bangene lapha phakathi section papa fe bakhuthuze lapha iphoyisa lelinye iphoyisa babumhlongo lapha hayi wayemngambike ke khuthuze nengadlala babumhlongo wayengadlala afika bakhuthuza mina vele ngamsana nephoyisa masifika nephoyisa sengivele ngiyababona ngaphakathi bayakhuthuza lapha singaphandle thina sazongena yabo masingena ibe ship esicapha sibe singena silindena lesesinye la ekhejini futhi besivulelwa nakhona sibe singena athi masingena leliphoyisa leli what a shares one baqala ngizobona ungabubuyiseleleni esipani nosala ngikukhuthuza hawe ma Nkosi yami ngiyathi hawe ma vele ngithi mina ababamoza woza awufika ekhaya woza hey futhi khamba la ngithi Nkosi yami ube ngithatha umqomo ngiyongena esection lapha ngiyongena phela lensangu le yase 1 and 2 ngiye 1 and 2 mina ngihlala e3 and 4 kodwa ngeke ngiyangala e1 and 2 la lensangu yoneza lo fethi insangu yakhe sebekhuthuzwe vele bona bangathola lutho ngomnika insangu yakhe ilapho ke la kahlale la ewaqala khona ke abafethu ke ngasimaglishiswa khona kakhulu ngokuvolontiya ukuthatha lensangu le lapha ngaphandle la engaqala khona ngaphakathi hayi baqala abafethu bangisimaglishisha la ngaphakathi nje wakwazi nje ukuthi ayadi sizweni lo mfethu lo mfethu sizweni mfethu lensangu ngaba ifika ngoba vele lensangu yayingekho futhi ngaphakathi esectionini kwayinto ekhulunywa la ngaphakathi kwayinto ekhulunywa ukuthi kahle ngibe usizo nje kahle enzima ngoba lensangu yayingekho vele esectionini mina nje ukufika kwami ukuthi ngivolontiye kwaphatha kwaba khona insangu ngaphakathi esectionini ngawusizo kwaqala ke nabaningi mase simaglishwa bathanda mina ukuthi mama ngangiriska ngethikithi lami ngangiriska ngethikithi lami yini ikuyabheda yabo kuyabheda umuntu engena visit engenalo uthi kuyona ndlela nami ngibona ukuthi anala ngiyahlanganisa la nje ngocleaners yabo nje umuntu ayibhemela nje ngilala ngibhemile yabo lento le ngilala ngibhemile insangu la kanti kuzohamba omunye kube khona iphoyisa alisebenzisa angipha vele bathuma mina bese kuba mina ngihambe into mhlawumbe beyafonelana nephoyisa iphoyisa mhlawumbe mesele yambuza ukuthi manje umuphi ucleaners omthemba kumele ngimneze into yakho mhlawumbe umuntu uzothi hayi mina yabo lento ngoba sengibizwa iphoyisa mina yabo ngagcina sesikhathi mina mhlawumbe phapha sengilenga ngisho ibhlukwe la phethe okay amalokha amalokha amaphoyisa yabo lethi bachwelela kumina la ephaketheni yabo uthi phapha ngibenzela nama breakfast ekseni yabo benza nama breakfast ekseni so la amanye ke omunye ngimphathela okay wakho mhlawumbe ngimenzele ibreakfast yabona vele ngiphatha no okay abanye amaphoyisa lo uthi lo sesimaglisha naye ke yabona ngiphatha okay wakhe ngiyazi ukuthi into ngiyofika ngifice lapha lokho nofika ngitshene lapha sefika mhlawumbe ukuthi ungena i-night ufela lapha sendoda khuluma la speaker nendoda kunempahla lapha nje lelokheni yabo lento le kanje yabo umnyikazi wayo uzokuthinta yabo lento le umthathele yona uyihambise vele ukhiye kumina ngine-spec vele sakuyilokha yakhe yazi vele ukuthi mina makuvula nje ekseni obaba mase beyophaka ngala sengiya lapha kule lokho ngiyokhipha lempahla le ngiyihambisa hayi phela ukuthi ngiqale ngihambise qale ngiyongena e-store room uqala khona la nami ngikazathi kahle ngivule lempahla ngiyihlole lapha phakathi ukuthi khonani la yabo nami ngisavuna okuyinsangu nami la ngisavuna okuyinsangu beke vele ngisebenza la phambili mina ikhande nangesalo tape lento plastic omnyama ikhona isalo tape la phambili ngiyodonsa isalo tape mina la phambili ngiyavala futhi kahle ngiyavala vele naye lo phela mayivula lapha ngeke afika iqaqe kahle naye ufika isike naye la isika khona yabo lento le kanjalo futhi kokunye ngihamba kavele ngahlangana nehunga la phakathi avele ngahlangana nehunga ngaphakathi Nkosi yami kwaqala lapho ke futhi umshikashika ke kathi phela nami indlela engiqaqa ngaka kwamaqhuzu futhi la amakhulu ongathi kusama gremana ngoba le la amakhulu ngathi kusama gremana yabo nami ngathi ukuhlephula kancane la ngahlephula kancane yabo ngavalela nami ngafihla la khona la phambili yabo lonto le ngafihla khona la phambili ema office la ngafihla kwala qeda ngalivala ibhola futhi nami kamnandi alihambisa kodwa futhi umfethu khona lapha wangipha futhi insangu kamnandi grand njalo futhi ehlale ngibhemisa afika nami nabafethu endlini ngihlala nomunye umfethu nje wayehlala eNandi sihlala naye endlini hawo safike sabhema kukhona nomunye futhi wayehlala ke bla emoyiri naye futhi yabo
Safe sabhema nawe edonsa ulife ke lo munye edonsa u20 yabo sahlala sabhema yebo lo munye edonsa u20 years lo munye lo ehlala eNanda lo ehlala eMoria wedonsa ulife hlana bayisibhema nabo labafethu hana boba ngivumeka ayi ngiqala ama sibhema ke kahle labafethu vele bona bebebhema lempahla la yabo lento leyo mina bengingayibhemi yabo lapho sengizoqala ukuyibhema njengoba sengiyitholile nami la labafethu aqala sayibhema njengoba manje sekwenzeke kanjena ke labafethu mabehlanganisile nami sebeyangibhemisa yabo sebeyangibhemisa kwaqala lapho ke futhi ke ukubuyela khona ngaphakathi ekade kuzingela iwunga yabo waqala ngaphakathi yabo ngabuyela kanjalo ngaphakathi ewungene ejele shuthi umuntu masesimaglisha nje la simaglisha sesizamela iwunga umuntu sesizamela iwunga manje izinto eziningi sezame kwaya lehla izinga kwancipha izinga ke nakhona ngaphakathi yabo kwangayeke kube umfana onuwa kamnandi yo right nakhona ngaphakathi yaqala phela manje sengiyashizila ngisho insipho yokugeza manje sengibuyela kwilation yabo sengigeza ngensipho yejele futhi anibingasagezi ngensipho yejele yabo bese ngikwazi nami ukuthi ngoba ngiyazi nje ubusebenza futhi esitolo angazi mhlawumbe imalini mhlawumbe 120 mhlawumbe ngihola ngosuku engubhala ngosuku yabo njoba ngisebenza ngocleaners ngoba mase kuphela inyanga mhlawumbe mase ngiyabheka mhlawumbe mase imali esitolo no 34 rand ukuthi ngiyasebenza nje la ejele yabo 34 rand engihola ngenyanga sho mhlawumbe ngesuku mhlawumbe ngibhala 1 rand something angazi yabo yabo bengikwazi kumene kanjani nalo 30 bani rand lo nawo siyongena ewungeni nawo yabo isikwenza iparejele ke manje akhona namaparejele maningi inqwaba futhi nakhona futhi awafunwa futhi nakhona ligadiwe iparejele yabo igadiwe iparejele yenyanywa nakhona nje hayi nakhona iparalfuna nakhona nje mawazi kahle nje ipara ngisho lizongena endlini yakhe ejele ngabhemi uyinini ngayibhemi ungani yalibhekisisa nala uthi hey alime lapha yalingasondeli ngala ngasemsamo la khona izinto eziningi akhona nje phakathi ejama pharaze ayatshontsha ngoba kunanofethu owake wangishayisa ngovalo khona lapha kwakuthiwa nawo ayandashizi samagama exact esuka ke plan medium P esuke wesivile medium P efika lapha eqala kabusha lapha yakhona kahle kahle wayesesuka kwelinye ijele inkinga yakhe ke lo wafethu wafike u10 years ejele kodwa manje esewulife sewulife ini iwunga kahle kahle yabo lento leyo baphema iwunga khona lapha emedium tina kukhona ufethu abaphema naye iwunga kukhona ufethu wayidayisa iwunga khona phakathi uMakhwira busho bambamba lo fethu bamgrab bamphuca iwunga yakhe yabo lento leyo sho nje wabemkenyile ovela washona lo fethu lo shithi kwaba imeda kangaphakathi ejele kuyiyona le yamenza ukuthi adonse life yabo lento ngithuka nje nami ubizwa yena lo fethu ayandashizi ngihambe ngiye khona lapha mangifika lapho kuthiwa liphi ithikithi ngikhipha ithikithi ayinali ithikithi makuthiwa hayibo 12 years ngithi mina hayi yona iminyaka engidonsa kuthiwa wena siboshwa wona ngithi mina hayi baby yona iminyaka engidonsa kuthiwa wena life sentence nje wena hayibo life sentence ikuphi mina yabona nto ngeke mhlawumbe ngiyangifanisa kuze kusho ukuthi hayi ufike namhlanje lo muntu lo yabona nto le ukhona kahle kahle ungale yabona nto le hey mina ke sengiyobiza leluwele lami engalazi manje yahamba ngimemeza le ndoda le ivele na imfishane futhi impofu futhi na iyakhanya na imfishane na njengami yabo ngiyasho ukuthi le ndoda lena sicishe manje ngiyongena emacaleni nayo manje hayibo nakhona idonsa life yabo hayi shuthi khona ka uqhubeka kanjalo ke impilo ngaphathe ejele umuntu usebheme ungaye ke manje sebhemeli umuntu khona ngaphathe ejele khambe shuthi kushaya isikhathi ukuthi manje njengoba ngibheme unga nje la ngaphakathi ejele unga nayo vele phela ngishayisa ngo roster manje khona la ngaphakathi yabo ngoba abafethu nje ungathina uma sibheme unga lapha ekuseni ngisho sihlala ndawonye endlini sivuka siyahlakazeka ngazi ukuthi asazani ngisho sibona ngathi asazani siyaphatha siyahlanganisa khona la kwahlangana lo 25 rand etime sengiyabuya ngiyakubona nesihlakho ekufethu kuhlangana lapha nawo 25 wegagasi la yabo lento le nawo 25 rand wegagasi lo 25 rand etime uzoba u20 rand ngaphakathi mawudayisa yabo u20 rand u30 rand u25 rand yabo lapho ke iwunga khona ke 50 rand yabo u50 rand yabo ukuze sibheme nje 50 rand nakhona akuyona le unga le engaboshwa ngibhema le yedraw le uthi yedraw ngabhema yaboshwa kuyidraw lapha na sekuyile kamaqhuzu iloku kwamaqhuzu lokuthiwa market leyo uthi mawuyivula nje khafu kunukuvinika nje uma uyivula nje uzoyiphunga lo vinika kunukuvinika iyona yeke leyo ke bizwa ngamaket nama capsule ama-capsule iwona-ke ama-capsule hey wona-ka inkinga ku-roster ama-capsule ku-roster wobhema i-capsule akwaziwa kahle ukuthi hayi inkosi ka-roster-ke leyo capsule athi ukuthi uzobhuquza nje ngempela mase ungasabhemile
asho kwa lapho umuntu ayiqhubeke lempilo ayiphile lempilo ejele shuthi kushaya isikhathi la khona sengifikelwa amaphupha amabi khona ejele kahle kahle nakhona ngangiphupha usisi wami lokuyena engathini njoba kulamacala ami lawa yabo lento leyo kulekini ngaphandle yabo kuyena kahle kahle owayekhombisa abantu la ngikhona yabo njoba ngangisejeleke uyena umuntu owayengibhekile futhi la ejele wayengisupporta yabo lento leyo manje njengoba ngime ngimphupha njalo sihamba ngasekhaya sihamba emgaqweni ngasekhaya uyangithethisa njalo ephupheni uyangithethisa mangimphupha uyangithethisa ephupheni kodwa manje angimuzi ukuthi uthini umlomo uyanyakaza wakhe sihamba naye kanje sobabili ubona umlomo uyanyakaza uyathetha la khona iphuphe laze la ngididila khona wangithethisa kulona waze wakhala wathi mayekhala around la esihamba khona bonke abantu bangihleka bahleka mina bonke abantu ephupheni la leli phupho futhi nabantu abakhona ejele bakhona la leli phupho kodwa sisemnyango silanga sekhaya eminyango leli phupho liqonda ukuthini la ngidla manje liqhamuka njalo leli phupho liqhamuka njalo lephupho liqonda ukuthini kodwa lephupho liyangitshela khona le ngenzi kahle khona khona le ngenzi kahle khona khona le ngenzi kahle khona ngazabuka ngicabanga nje ngazabuthi lephupho likhuluma into eyodwa kahle kahle mina ngiboshwa ngibheme ihunga namanje futhi ngiyabuya ngidakwa ihunga manje futhi la phakathi futhi yabo kahle kahle lephupho likhuluma ngalento le hunga le ngibhema liyangitshengisa ukuthi kahle kahle kusasa liyashabalala liyaphela kodwa nginakile ngoba manje ngina 3 years manje ejele ngibhantinto sengina 3 years ngisalele yona 3 years ukuthi ngiphume yabo njengoba ngizohlaselwa lamaphupho lawa manje kulo ngiphupha leli phupho leli lodwa futhi ngize ngidecide ngicabanga ukuyeka yona ihunga kodwa nakhona kube nzinyana yabo ngitshena ngihlala nabafethu sibabili abafethu sibheme ihunga vele sobathathu nje basihlangene la endlini la sibheme ihunga sobathathu nje abafethu laba ngiqale ngolunye usuku masiqeda kubhema nje late nami sengiyile ngoba mina babelala lapha babelala embhedeni bona mina ngiyilalela lapha ngasemnyango phansi yabona into leyo shutha nami ngiyindlalela lapha ispontshe sami phansi grand ngiyilalela lapha ngibatshela bafethu kahle kahle nakhona ngingakafiki lapho njalo yabo ngayihlela indaba yami ehunge ukuyiyeka ihunga ngase ngiya kwabanye abafethu abahlala kwenye indlu number 7 ngiyotshena bona ukuthi bafethu kahle kahle ngicela ukuzohlala kule ndlweni labafethu laba abafethu ababegidela ingoma yabo lento le omunye ebhemela ugwayo omunye ebhemela insanga yabo ngibakutshena ukuthi ngicela ukuzohlala endlini yena yabo lento le kahle kahle uhlelo lami kahle ngihlela ukuyeka ihunga bafethu yabo lento le sengikhathele yona bafethu yabo ngifuna ukuyeka yona manje ngeke ngikwazi ukuyeka ihunga ngibe ngisahlala la ebhenywa khona yabo lento le ngoba ngeke umele na ukuthi uyagula ukhishwa isisu uyazi ukuthi mawungaphuza ikhokhi isophela yabo kodwa nayi ikhokhi ngeke uyiyeke ukuyiphuza yabo ikhona la bafethu nabo bayiphuza kodwa kuthiwa wena ungayiphuzi yabo ngeke ungayiphuza yabo lento leyo hayi ngakhetha decide kanjalo abafethu laba bathi hayi mfowethu khululeka ayikho inkinga yabo lento leyo mawukuthi usudecide ngempela ayikho inkinga abafisa ukusupporta thina yabo lento leyo ungeza uze la endlini yabo mawukuthi usudecide ngempela kodwa mawukuthi bafakwa kacabanga kahle ungezi la endlini yabo lento leyo ngoba siyifuna into ezosikhulumisa ezosifakela izitori njengoba usibona siyihlalele nofethu sobabili mina abafethu nami ngizowenza njalo bafethu yabo lento leyo kodwa bengithi angiqale ngizocela nje la kunini okwamanje ukuze mase ngidecide ukuthi ngiyaphuma lapha kule yandlu ngize la kunina ngazi ukuthi ngiphuma sengiyapha yabo lento le bathi abafethu ayikho inkinga nakhona lapha umuntu uyashizila manje akana ngisho into yokugcoba manje akana roll on umuntu ugeza ngesigwebedla nje iqhuzu lejele lensipho esikwayo la ngaphandle ugeza ngayo manje umuntu leyo nsipho le useyiphara nje la ngempela la khona ngaphakathi ejele seyiphara okuyunga ke sokuyunga yabo seyiphara nje la ngempela la khona la ngaphakathi ejele hayi shuna khona ke mambenzi nabafethu nje wade ngisho sesesiqeda kubhema elesi nje intambama ngisiye stretching sami ngibatshene sengibatshanga ngolunye usuku ukuthi ayibafethu kahle kahle ngiyaphuma la endlini yabo lento leyo kusasa yabo ngiyaphuma endlini kusasa yabo lento leyo yaphuma la endlini kusasa so fethu uyaphuma endlini awuziphi fethu awusikwenzeni fethu awindawo ngithi abafethu angenzanga lutho ayikho into enyenze kumina bafethu ukuthi kahle kahle into engixabene nayo ile besiceda kuyenza nje bafethu yabo leyo ngathi siqeda kuyibhema iyona kahle ngixabene nayo ngifuna ukuyeka yona bafethu ihunga yabo lento angixabene nani mina kodwa manje ngeke ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngihlale nani la ngoba niyanisabhema yabo ntambama la mase nibhema ngeke ngikwazi ukunibuka nibhema ngishawa roster yabo lento le ngizocela ukuthi ningishayise nami yabo lento le into engangisiza ukuthi ongcona ngiphume la bafethu endlini yabo ngoba kahle ngifuna ukuyeka ngempela bafethu ihunga yabo ngoba nakhona lapho kahle into engithatha isikhathi ukuthi ngize ngithathe leso sinqumo leso ngize ngifike leso sinqumo leso ukucabanga zonke izinto ihunga isingenzise zona
ngicabanga zonke ngiyabo kwazi kwafika la khona inhliziyo ithi chifi inyanya yabo ngayinyanya ngakwazi ukuyinyanya ngoba kahle kahle iwunga ngeke uyiyeke usayithanda usangethando la ngeke uyiyeke ngaze ngayinyanya ngaze ngacala ukuthatha isinqumo uthi hayi yabo manje akucaci ukuthi ngibulawa ukuthi ngiyeke iwunga kunokuthi ngibulawa ukuthi ngiyaphuma futhi ngaphandle ngiyokhanda izitori futhi ngenxa yale wunga yabo ngoba futhi vele ngila ejele le meda le ngiyenziswe true le wunga le wunga bengingakaze ngayibhema ngaba yikho yonke lento le mhlawumbe ngaba ngikho kwayila ejele ngabe ngiphelela impilo e-right soft life yabo ngabe nje ngi-right mhlawumbe ngabe ngi-security mhlawumbe ngisibhanela ndawo thize noma mhlawumbe ngabe angiphasanga kahle into leyo kodwa nje ngaba ngikho la ngoba baningi ngisho nangaphandle ngicabanga zonke lezi zinto lezo nalo mama lengangimusho lo wafika lapha yalo wayenokungithuma ukuthi ngimkhiphele imali ngaphakathi wehleze ngilindile ukuthi mangiqeda umatric uthi mangiqeda umatric ufuna izinto zami yabo lento leyo esifana khona ka SAPS yabo uthi ufuna ukuyongifaka yabo lento leyo ngingazi noma yini nakhona lapha kodwa nje wayengayiqoka into zamaphoyisa wayeqoka into zakhe nje yabo wehlezi izongifuna nje unjalo nje uthi hey wena ngilinde nje athi uqeda umatric yabo ngenza izinto zakhe ngicabanga zonke lezo zinto izinto ababengithembisa zona nalo sisi lo omunye wayephethe kumasingcwabisana kaDazi wena ke ufuna ngizomkhiphela imali nje la khona la ebank la ethekeni wayengikhonzile nje ngimbiza ngosalukwaze ngibiza ngomkhulu yabo lento le wakhona nje apha sekho wayengikhonzile nje naye yabo ngicabange bonke labo bantu lo ngibona ukuthi kahle kahle mina nje indaba yami ifucked up indaba yami le wunga le ngicabanga kile khona inhliziyo yami yathi chifi ngicabanga ngibuyisa zonke nje lezi zinto lezi sezenzekile yachifizela lapha inhliziyo yami yabhlungu nje ngaphatheka kabhlungu nje ngicabanga nalo leli phupho futhi leli laseswami ilona phela kahle kahle li driving force kuyona yonke lento manje engicabangayo yabo futhi khona lapho hayi abafethi bengikhalela ke khona kanjalo yabo ngibachazela ukuthi abafethi akunina kahle kahle iwunga yabo shuthi kusayikusasa makushaya ikusasa angisabhemile phela manje yabo kusazi seyibuyile phela lo roster lo phela manje yaqala ke manje imqondo yempili manje yashayisana ngiyeka ngempela le wunga angiyeki ngiyeka ngempela le wunga lapha ebusuku ngilale ngiphekile lapha into zami yabo ngilale ngiyiphekile kahle ngayifaka nje ku plastic bag kwami green bag omkhulu yabo lento le ngayifaka khona lapha into ngayipheka kunje cha ngiyaphuma namhlanje makusa nje namhlanje ngiyaphuma la kule ndlu le hayi sekusileke manje ke usubuyile phela uroster lo wale wunga lo wakhona yaqala manje ngiyayibuza ngiyiphendula ngenze njani kodwa manje ngiyimile abafethi bayayifaka bona bayabhuza mina ngiyimele nje la ngomnyango wedlami ngiyacabanga ukuthi ngenze nje ngiyaphuma ngempela la ngempela ngiyeka le wunga ngempela ngizokwazi ngempela ukuyeka le wunga hey bavele kuqhamuke lo fethi lo shithi kunabafethi ade befika khona namhlanje futhi ngedraft yabo besuka kwelinye besuka eNcome yabo befika ngedraft shuthi lo fethi omunye ngihlana la endlini kunomunye amtholile shuthi bayisibongo ofana naye na ubheme iwunga naye bafike bazona kanjalo manje sebeza la endlini bazobhema yabo lento le baqhamuka nje bamba bawu4 abawu2 nalabo abawu2 engihlala nabo yabo lento le baqhama bawu4 bafike bangene bangidlule nje ngihlala nje vele ngimlapha komnyango nawo umnyango wendlethu bayingenele endlini nje laba bafike bahlale phansi mase yashoke lo fethi lo athi hey fethi yabo uxoxa nalaba fethi laba bona lo zalo wakhe lo sanda kufika yabo lento le athi yabo fethi hey yabo kahle kahle nangu ufethi engihlala naye la endlini yabo nalo fethi lo omlapha la emnyango kodwa lo fethi lo omla phambi komnyango na fethi khulileka fethi fana nomuntu ongasahlali nathi lo yabo uyaphuma lo uyahamba lo yabo lento le yazi yena fethi wanginika amandla lo ukuthi ngiphume fethi yabo wanginika ipower ukuthi ngiphume yabo ngoba hlahla ipower ukuthi ngiphume yayisiphela ngangizengiyakahla ngizoqhubeka futhi ngihlale lapha ngibheme iwunga kodwa amazwi alo yafethi indlela akhuluma ngayo uyena wanginika amandla ukuthi kahle kahle azini hamba ndoda yabo lento nje besikhuluma kanje yabona ke manje le ndoda iyaxosha hla usadingeki lama uqhubeka uhlala le ndoda ikhuluma le yini nisazobhekana kanjani nale ndoda le yabo lento le njengoba ikhuluma nje ngoba uyayibona nje yabo izikhuluma nokuthi vele asinandaba naye yabo lento le yabo akaphuma kwasinankinga thina siyakwazi ukuyihlanganisela ungasiqhubeke futhi sibhemele yabo lento le yasho ngaphakathi uthi ha le ndoda ngithuli futhi lapha ngiphenduli yabo ngikhuluma ukuthi ngisho uthi le ndoda ikhuluma kanje hayi inkinga ngamele ngiphume ngempela la kulendlu kwathi ukuthi intambama nje emva kweinqola zokuphaka intambama uthi siyaphaka ngabo 3 intambama umuntu sezovalela senithame emvalo ngangithatha izinto zami nesipotshi sami chaba fethi ngizongena lapha endlini uthi ngithatha isipotshi sami ngiyongena khona lapha number 7 ngena ngahlala khona ngahlala khona ngayibamba wangishaya ku roast day 1 shaya roast day 1 ngavuka yoma uvuka u roast lo vuka yabo la amehlo la ngazi ukuthi nginophenyana
amehlo ngathi ngiphethe ophenyana amehlo uma usuyalivula imbici lezi ethothi ziwabambile awavuleki eziwugqinzi yabo lento le kanjalo ugcole lezo imbici lezo nala emakhaleni kumhlopha amakhala yabo lento le nala ngishanga amapapisi futhi nakhona into engajwayelekile uroster yonke leyo pizza yonke leyo nto le ebusuku nakhona ngizume kangazi ukuthi ngizumeke nini kanjani yabo ngithuka ngoba sengiphapha hayi ngithuka ngoba sengiphapha ekseni ukuthi ngigcine ngizumekile nakhona ngivula amehlo awavule qale ngisuse lezi imbici zakhona lezi la ngisuse labo qinsi benguma amehlo avule ngigeza ubuso kube right 10 days engawuhlala nje ukuthenga ungabazi kushisa ke abantu ebusuku yabo lento le kunzima umfethu ke nalo engihlana hayi supporter naye umfethu abo engibhemisa insango ngempela engibhemisa ngempela insango plus isibhemana eso bawuthulu yena lo esihlala nabo hayi engangincishe umngane mengibhemisa insango ngempela sibhemela njalo ebusuku sibhemela manje mangiphaphama ebusuku ngizwa athi hayi ushuke khona insango athi hayi ushuke mawuphaphama manje ndoda ebusuku uzwa ukuthi kanjani ushuke ngingangikwazi ukuphaphama ngibheme yabo lento leyo phaphama mangiphaphama ngoba ngiyiqhwashale ngithiwa sengizumekile futhi sengiphaphamela kusena waphela u10 days ngabuya nami ngawumuntu right nami njengezinye iziboshwe engabhemi ungabo njengezinye ingane nami right nami yazi ngazizwa ukuthi hayi ngi-right manje yazi ngezwe nje ngosuku nje lesi-12 hayi lesi-11 or lesi-12 kanti mangilala singalala ngibhemile insanga ngazi kwasa kamnandi ekseni ngathi hayibo galala yazi hey kalala futhi angizange ngibe nankinga ngangakholwa lapho uthi hayibo ngalala ngempela ngizange ngibe nankinga yabo nje ngishaya ubuthongo nje obusolid nje obumnandi ngavuka ekseni ngi-right nalezi imbici zakhona lezi ebelwe ezingihlasela zikho manje kuphela nje into asaloku ikhona kusayile ukuzamula lokho kukhona-ke ukuthi kugcwala inyembezi la emehlweni hayi aqhubeka umuntu hayi kangazi ukuthi aqhubeka nje isikhathi kanjalo nosisi wami naye wangifakela imali futhi yabo wangifakela ivoucher wathi mengifakela ivoucher ngase ngithenga into zokugcoba la cosmetic rent kamnandi kasemva lo ngikhumbula lamajitami la yabo lento le la bengiphema nawo phela yabo lento le ase ngishona kuona amajitami lapha majita khamba kanjani yabo lento le amajita ayosi sekuyiyona le yankunzi la ayosi khamba kanjani yabo lento le kade ngicela ukuthi mina abafethu khamba trend yabo lento sithini kuhlanganani yabo kuphenywana yabo siyabo nje futhi kuyabheda futhi aziphethi yathi sinethini 5 nje futhi lana futhi kade siyahlanganisa kuhlangana yabo into ngithi mina abafethu azini ayikho iflop yabo ngibe ngibele ngikhiphela u40 yabo ngikhipha u40 la ngithi mina ekusele lesala 20 lapha yabona into le leso 20 la hayi ngithi njalo angizange ngithenze usengibuyisela ushintsho wami ngikhiphe le mali engimtshothi senganike bafethu ke lana ungithengele no10 wenkantina la yabona into le hamba ufethu ayothenga abuye yabo makubuya ke laphayana ke akuloke mhlawumbe ukuthi mhlawumbe izolo igigaya yenziwani ungabo lokugigaya lokukakhona yabona into le lokho igigaya yona amaqhuzu lawo asikwa nje wabona amadoda ehlephulelana amafoil sibuya nje indoda nganginezwe insango yami mina nginika omunye athi akayishuke le nsango la ngihlala waye omunye wengihleplela ifolo enginika ifolo ethi tsoma yabo nginike yabo sengiyithathe le folo ngimbuka ngithe bra mawuchanginensuku engaka mina ngiyipheme wona yabo athi usithini nta ubheme ngathi mina hayi angipheme mina mfethu yabo mina ngizodalela nina laba mfethu ngintshengile kahle singaqabene mina mfethu nayi insanga ngizoyibhema mina la hayi mfethu siyabonga mfethu kubonga yena lo mfethu lo ekhuluma kakhulu lesa sikhathi yabo mfethu siyabonga mfethu yabo nje hi usapheme ngempela ubangibukisisa ngathi manje sebebona omunye umuntu yabo mfethu le bangibuka usapheme ngempela hi mfethu ngikhulu azi ngathi ngaba wena usho lapho uthathe ifolio yaphela ngathi ngaba wena yabo lento leyo yabo ngithi mina phela mulula nje mfethu thatha isinqumo nje nakuphela ukuthi uyakawota nje manje uzokawota nje futhi kamnandi yabo uthi yabo nje mfethu ihongcono mfethu hayi ilapho ke umuntu la aqala khona wadecide khona ukuthi hayi manje uthi ngiyofunda isikole manje yabo lento le ngiyofunda isikole manje la khona ngaxhumana khona ne-social worker khona ngaphakathi akwazi ukuthi kahle nginayo inamba ya class teacher ngiyazi ngekhanda uthisha wayengifundisa khona la ngaphandla boyo class teacher wami shoot on phone social worker xhumanisa no-class teacher u-class teacher wakhala ukuthi lapha esikoleni lapha kade ngifunda khona yena asafundisi khona useyi-lecture yena yabo lento into thizeni kodwa manje la efundisa khona inform kwaqhakezwa khona esikoleni yabo lento le kwatshontshwa ama-computer yabo izinto yabo manje information yalahleka yabo lento yabo lento le into ayikhona iyodwa okhona lempahla le ngathi like i-timetable yabo le ka matric ngoba phela ngizange ngishaya matric asekusondela ukuthi umuntu yabo ngoSeptember vele ngaboshwa ngayo yabo le shantathi i-timetable yama exam nayina negama lami ke konke lento le nani
nenamba ne-exam number yabo Yeah. lento kukhona leyo mpahla yona mpahla ke le engabhalisa ngayo ebhale nane application echazayo ukuthi kahle kahle kwenzakalani esikoleni kunane siqiniso sesikole yonke into yabo base yam-emailele yabo lento yam-emailela safika yona into engafike ngabhalisa ngayo khona lapha phakathi ejele ngo-2017 yabo mangifika khona ngithi ngiyobhalisa ngoba phela ngaphandle ngenza ucommerce ngenza ucommerce la ngaphandle athi ngiyobhalisa ngoba ngiboshwe ngifunda umatric ngacommerce engiyafika lapha uphysics kuphela khona lapha ngaphakathi ejele ngisho physics ngibona ukuthi yo ina umuntu esenkingeni ke manje uyifundela uba imaths mina nephysics yabo wathi akuvela kuduma upotiyane ngila ngaphandle ngingazi lutho ukuqina ekhanda ngizowenza kanjani manje kodwa zini hayi angene kona lo physics lo ayikho into engizoyenza yabo sohluleka sizamile ha umuntu angene khona la ka physics masingena ke khona lathini iclass lethu elifika ngo2017 ngoba iclass liba lilodwa lifika ugrade 10 nje ngoba kuzoba lilodwa masingena thina sifikela la hayi sebeshintshile ke manje bayishintshile manje ifundo manje stream bashintshile basididela ngenye indlela kulesikole ngenxa ukuthi abafundi laba abaqhamuke esiqhamuke emva kwabo thina yabo lento leyo bayafeyila abafethi kakhulukazi imaths bayifeyila imaths kakhulu yabo ngoba manje bayiphoqa ngenkani bekade bengayifundi ngaphandle bayifeyila imaths kakhulu yabo kwazi nje sifika thina manje imaths ikhishiwe kufakwa imaths hlanganiswa i-physics ne-maths izinto ezingahlangani yabo lento leyo sa-complaina la ukuthi kanjani lento ayihlangani ngoba phela la kunemithetho eka-maths ekuyodinga ukuthi uyi-apply ka-physics yabo lento leyo uthisha waka-physics engeke akufundise yona yabo lento leyo into ifunda ka-maths kodwa ezodingakala naka-physics masiwenza ama-calculation uthisha wakhona engeke akufunde njengoba senza i-maths kunezinto esingeke sizazi njengoba sika-grade 10 manje ngoba ngiqale phansi ka-grade 10 yabo ngoba phela ngithi manje ka-physics angiphoqa ukuthi ngiqale phansi ka-grade 10 ngeke ngikwazi ngizoyibamba kanjani i-foundation ye-maths libe ngifunda i-maths shuthi i-physics le nayo ngizoyifeyila shuthi yabo lento leyo ngizoyifeyila i-physics la asho ukuthi umuntu afunde kanjalo ke njalo mase sobhala imaths mhlawumbe soshayiswa leyo mbuzi naleyo physics awukhona phakathi ejele shayiswe leyo mbuzi leyo ukuthi sithole lo 30% yabo ukuthi sipass sozishayiswa imbuzi khona lapha yabo asafika ka grade level uthini khona la ka grade 10 njalo khona la ka grade 10 iclass lethu kwathi njalo ngoMarch abo ngoMarch mina ngangibhizi lapho ngangidweba kakhulu kunesithombe nje somunye umfethu ngangisidweba yabo ithuka ilihlo kaNdlovu isithombe sake ngangisidweba ngidweba isithombe sama wakhe njalo yabo enginike sona yabo ngisidweba ngekhala futhi nakhona ngishaya ngekhala njalo mina makubhala lapho akubhala lapho kwama exam njalo makubhala mina ngiyaphuma isithombe se-library uqeda ukubhala ngiyaphuma abanye bayafunda mina ngiye library ngiyodweba mina lesithombe lesi ngiyidwebela isithombe lesi ngiyodweba uyabuya futhi ukukhala insimbi kuthiwa sewuqhubeka seyobhala ngihamba ngiyobhala iphepha xa siyagoduka futhi ngiyothatha isithombe sami ngigoqa isithombe sami ngiyole sectionini mina yabo hayi mase sibuya futhi siqede zivalwe ikole mase sibuya ngoMarch kuvele kuthiwa kubizwa i-top 10 khona la yabo kuthini kubizwa i-top 10 qala la kuthina vele grade 10 yabo izoqala grade 10 grade 11 kuya grade 12 iqala grade 10 ayi babizwe ke abafethi hayi mina vele hayi ngibheka mhlawumbe ngiphumela ko number 7 number 6 lapha ngoba vele hayi bengaperform kakhulu njengoba de kuphala bengayimisele nanokufunda kakhulu bengibhizi nokudweba nje mina yabo hayi ngihle kanje ethi hayi ngilinde akabizwe number 10 hayi phinda bizwe number 9 number 8 ayabizwa u7 ayangibizwa bizwe number 6 awu ngiphosa ethi awu uthi Zange basangibiza mina lapha ayingihla ethi zange basangibiza lapha ayabizwa number 5 abizwa u4 abizwa u3 kuthiwa ayandashisa hayibo number 3 ngisho hayibo kanjani hayibo ukuthi ngishayile obani abantu ade befunda kanje beyimisela kanje nami ngiye phambili kumangale nabanye ukuthi le ndoda le kade ingafundi imisela into eshawo number 3 yabo nami ngiyakhwela lapha ngimangele nje yabo hey ngishayile ihlombeke khona la yabo siyabiza number 1 no2 nje ngimangele mthayibo number 3 kanjani aqanga ngabuka lapho uthi hayibo ndoda shithi ungayenza lento yabo lento leyo shithi ngakhumbula futhi uthi vele kahle mina la benala ngaphandle njalo makuqala unyaka uthisha ubehlezi ezojabula ngami eclassini yabo lento leyo awuqhubeka unyaka uthi we thisha seyakhala ngami sengilahla ifocus sengigcile kwezinye izinto esikoleni yabo lento leyo angisayizeli into engizoyenza esikoleni yokufunda yabo ngakhumbula ukuthi la ngaphandle yona into ebengifike ngiyenza bengifike ngiyimisele makusaqala unyaka kusawu January February yabo kusayi term yokuqala second term lamanye ama term
sengihamba ngezinye izinto esikoleni yabo lento le umuntu usephila lempilo ufuna ukubuka uhubha amantombazane yonke lento la esikoleni yabo akasagqilile uzogcina ukufunda le eclassini masifika mangifika ekhaya futhi angisafundi ngiphimela insango yonke lento leyo ngayibukhumbula lapho nje uthi mina vele kahle bengingayenza lento ngabona lapho kahle ngayilibazisa kakhulu ngaqala ke manje ngagqila ke manje ngafunda semangifunda ke mangiqala ngicela ngifunda sengiyaqala manje sengihlephula ngisho number 1 yabo sengibashana ngo number 1 nami eclassini 2 nama ngibizwe lapha hayi number 1 babizwa u10 kuze kufela mangithi hawe mina u1 this time yabo ngithi mhlawumbe ngiphuma ngemina u1 hayi kanjalo nje yabo kwaze kufika ka grade 11 yabo masifika ka grade 11 ke wathi unyaka usiyophela ka grade 11 yababuyela ingqondo ngoba bebona indlela esiperforma ngayo eclass lethu yabo thina le class elifikayo yabo ngo2017 abaningi sasithola abanye phela khona no abo nje oqala nje ngize ngiphuma number 3 wayethola o A nje yaba u4 yabo eclassini mina ngino A aba u2 yabo into engajwayelekile le into ayiqala ukwenzeka lapha kulesa sikole ukuthi kuphuma o A kuphuma o A nje kanje ngoba phela kahle iclass lethu ilona futhi elenza ukuthi kuphuma iTop 10 ngenxa indlela esayilasiphase ngayo sasifika ugrade 10 wawufika indlela wawuphase ngayo base bemba namathemba ukuthi ukuthi 2019 seyishaya intambo ngalabafana laba ngo2019 yabo ona majela compete yes compete namajele nabo lento le Newcastle neWestville neqala kabusha ibona amajela la eKZN akhompitha ngesikole yabo lento le ngeyikole shuthi khona lapho ay umuntu afunde khona kanje njoba sekupheni njoba njalo sekupheni basibuyisele le babuyise iMaths beyiPure Maths bayibuyise manje iPure Maths ka grade 11 unyaka usiyophela basibuyisela iPure Maths manje bethi hayi bayibona nabo lento ukuthi ayihlangani ngempela iMaths nePhysics abuye basibuyisela iPure Maths ke manje aphinde sibuye futhi aluthisha ke lo osifundisa le Maths le ayazi naye futhi le yamshaya nayo le Maths basifundisa yona yonke uma esifundisa ukopela la ku-textbook akashaye nje ngeskill sakho uzobuya lapha i-textbook nje ashaye nje isibalo ngendlela asolve nje ushaya imbuzi yonke into yabo usifundisa ngembuzi yabo lento le safunda kanjalo ngokucucela kuze sibole size sithole kuze sivakashe nothisha labala eWestville kwalo wena okuvela ngisho na ku-TV uthi ufundisa iMaths lapha ku-TV nokufundisa eWestville lapha naye nokufika ke nangazi ba uMahlasa noma uba ngathi uMahlasa yabo lo baba lo shuthi naye banokufika ngibona ke banokufika nomunye uChuma nabafaka ibuba besafundise eWestville yabo lento le shuthi yena banokufika ke khona lana ke bezosivurvaya kancane basivurvaya kancane baphinde futhi bashiye babuyele eWestville futhi yabo lento le basivurvaya kancane bashiye futhi bawufundise eWestville lapha yaziwa vele iyaphasa ke eWestville yabo kwaze nje ukuthi hayi iWestville iyaphasa neNewcastle inkingila iqala kabusha lesikhona yabo inkingila iqala kabusha hayi ngibulwa kuyembese kodwa uthisha sebenali ithemba ngaleli class leli lethu yabo ukuthi hayi ngo2019 uzowenzeka umehluko yabo lento le uzowenzeka umehluko ngo2019 ayisho siqhubeka kanjani asiqhubeka kanjalo hayi sifunde sesifunda le Maths sizanye lo munye uthisha futhi wayelandwela ngaphandle akakusidakwa ke lesiyana usidakwa kuyisidakwa lasilandwela ngaphandle naso lesinga afodayi lesakakuyisimunqa ke lesiya sithi bafana bami mina nginolu 30% ukuthi uphase niphase ngoba manje akusekulate sekulate yabo iMaths yabo niqale lethi kanjani mina nami ngilandwele kade kuba nganithola ka grade 10 ngabe niphethe lento yabona nje yabo nje sasilwela nje bafethu upass so bambana kahle ka matric yabo ka grade 11 lapho sasilwela upass so bambana kahle ka matric hayi kuliwe kanjalo hayi nakhona umuntu ayipass iMaths khona kanjalo khona ka grade 11 abanye vele bayifail safika ka matric masifika ka matric ke manje ke fika matric sekunama blazer ke manje unama blazer u3 awe top 3 lama blazer lawo number 1 number 2 number 3 yabo la number 1 vele libhaliwe lo ni top achiever bodibhala top achiever yabo lento le kunomfethu omunye lana owasuka wagula ka grade 10 lo wayephuma number 1 ka grade 10 halo yamfethu wayeyinkinga yabo la ekhanda ushayiwe le ndoda ayihlakaniphile lo yafethu lo yena phela ofethu lona waqala unyaka wayeshaya o-A aba u4 yabo lento le khole wayeyinkinga nje eclassini lafela ngisho textbook nje sothi ihlayo hayi ku George Gingqika futhi Gingqika uboshwa yini Gingqika marobhara Gingqika ma ile hlobo leso mhlawumbe phela khona abafela sebayakhula sothi kubo nje khulunywa isingisi
khula nje bayikhulumela isingisi ekhaya kudlalwa ngaso nje kujijelana ngamagama esingisi yabo nje nayo iclass ubone nje thele ndoda le hey inokuqhamuka namanye amagama ubone ukuthi mina la kusamele ngiyocinga i-dictionary la ngibheke la ukuthi le ndoda ibithini lapha kuthisha wena mfethu yabo bonza le ndoda ishawula mfethu wasukwagula ke nje kanjalo angabusakwazi uqhubeka kugcine engasakwazi ukuhamba yabo into le akugcine somuntu ohlala esibhedlela lo mfethu lo uyena mfethu engangithi kahle ngo-2019 wezoshaya national wezoshaya number 1 we-national lo mfethu loyana hayi ngempela yabo la mfethu wezoshaya indlela eshawe ngakhona wanalo mfethu washaya number 1 e-national lo abathi uSandile hayi ngeke wayengekalungi kulo mfethu loyana wayengekalungi lo mfethu yena mfethu wayezoyikhuphula ngempela iqala kabusha loyana eshawe inkinga wavela wasukwagula kumfethu ke yabo bangabusakwazi ukuqhubeka nesikole kwase kuba nalo mfethu omunye kuyena ke lo sasiphuma engangiphuma number 3 ephuma number 2 yabo sekuyimina phela nama top dog njengoba ugule lo mfethu lo sekuyimina nama top dog sibanga number 1 naye ke le ndoda lesibanga nje sesifika nje la ka matric ubanga ngempela mase maqala masithi January ngiphuma number 3 mina January yabo wa matric number 3 ka matric January ish thole li blaze li plane yabo ngishayele le plane ke Jason number 3 li plane blaze alarm yabo mase number 2 linanemiqa yabo mase uthi leli ke number 1 linemiqa ibhalwe nano top achiever yabo lento leyo yabona iyamgqugqumezela umfundi leyo iyamgqugqumezela lama blaze lawa siyabanga pha manje wecompete yabo nje wangishayele number 3 ngitshalo yafethu lo ya tshalo ka number 2 ukuthi hayi wena ngilifunde lakho yalapha kulela bheka next time ukukhumula lelo place sibanga lama blazer lawa mina ukukhumula lelo place angempela yafika futhi next time ngawujomba uthunga ayohlala kwani Jombo 2 ngahlala ku1 yahlala ku2 le ndoda le kade ku1 yahlala ku2 khuphuka number 2 wahlala ku3 yabo kusuku number 3 ngikhuphuke mina ngu number 3 phela ngawusuka ngayohlala ku1 mtshoti ndoda ngilithatha lo ngalithatha futhi yazi ngiyayithanda le competition mfethu abayikhanda lapha mfethu ngalithatha futhi lo place ngalithatha hayi mbalo ukulithatha kwami ngibangisalibuyisa second time ngisho ukuthi ngisalidedele le place ati ngisalidedele manje yadlala lento ngoba wathi makuthi third time sabile salingana sa even nayo mfethu amama ngisho average calculate score siyalingana 504 nakumina siyalingana akalithathanga lisakumini please lalisakumini please engalithathanga mfethu saqhubeka futhi kanjalo waqaqa ukuthi vele ngeke kusaba khona vele mase siyobhala ifinal vele sesiyobhalela umalusi vele kwifinal yabo indaba yeBlazer ngesasebenza ke yabo lento le lokho umuntu esebhala ke khona ke qedeke waphasa ke khona kanjalo yabo makuphasa ngo B yabo kwa physics ase ngiphasa ngo bachelor nami hayi khona kanjalo umuntu esalindile ngoba engakazi phela nakhona ukuthi umuntu uphasile ngayibona nini kwakumhla ka3 yangathi umhla ka3 ngama results aphuma nini asaphuma umhla ka4 ama results ngasaphuma umhla ka5 mangicabanga 2019 yabo just khona lapho mina ngiyithola ngomhla ka4 ukuthi ngiphasile mina ntambama nakhona ngizobizwa ukuthi ngiphume kwi top 10 yase KZN yabo lento leyo okunjalo sekuhlanganiswa iNewcastle kwahlanganiswa iWestville abo kwahlanganiswa iWestville abonke lento le ngiphume kwi top 10 khona lapha yabo naye lo fethu lo uphumile kwi top 10 lo fethu lo besibanga naye sibangana uphumile kwi top 10 kodwa manje izinkinga ikuphi ungishayile go A mina into engimbithe ngayo asikho isifundo engisihlephulile engisifeyilile yena ufeyilile imath mina ngifeyilanga imath ngiphase zonke izifundo ezu8 esasi extra kwi tourism kwesos 8 yena uyifeyilile imath wangibhitha ngokuthi uno A la ino A khona mina ngino B yabo kwaukuthi mina ngiphasile imath wayifeyila yena imath kwase kuthathwa mina kanjalo ukuthi ngihambe kwakufanele ukuthi imini number 1 should la esikoleni ngoba ngifeyilanga sifundo mina yena fanele ungibhithile ngo A uno A about 3 mina ngino A about 2 kodwa inkinga ufeyilile imaths yabo lento leyo asekhanjiswa ukuthi hayi mina ku number 1 uthi mina umuntu oshayile number lapho ngizoyithola ukuthi hayi ngiphasile umatric ukuthi ngizobizwa nje ntambama umphathi ijet memeza lo mphathi hey under shares la
mangivela ukuthi thatha impahla zakho la uyolala e-reception namhlanje kumele uhambe eWestville yabo lento le kumele uhambe eWestville khala kumele niye khona lapha hayi uphasile mfana wami hawu nami ngibonga hawu ngiyabonga yabo abanye abakazazi labo ukuthi sebebaphasile balinde ukuthi kuse kusasa yona mfethu yabo lento le kuphuma iphepha leli nama results akhona abantu bayibona ukuthi baphasile vele iphepha lizofika nothisha sebephethe ne statement yabo mina lapho ukufika zonke lento angisekho ngisekho mina ngiyahamba mina sengiseWestville kusasa nje ngikuseni ngiyeWestville mina bayafika othisha la istatement bazweni abafethu baya celebrate la sectionini lapho ba celebrate sokuthi bayaqala kusha 100% kusha 100% nje apheqala usha babeqala ngathi class lethu yabo emva lokho futhi nabalandelayo mangithi ngoba ngisengiphumile nabo futhi mangibashaya nabo 100%. Futhi Sitawa safika sayishintsha lento ye-maths lapha. Sitawa sasingekho sasingeke Sitawa asingeke ngoba ngahlahle ngathi yabona khona lapha kwaqhubeka iSitawa saphuma kwazi kwalanda omunye kuthiwa uJuma yabo leba bamba nalo waseWestville ayifundise eWestville balanda yena ke wayesezoba la permanent yabo walanda nawe uBastard hayi uBastard nje umetha umuntu ayiphasa nje wayiphasa ngayo ngenxa yayo le ndoda leya uBastard la esifikile ayixhosa ayixhosa hayi uBastard. Okay bafo akumbuzo nje kancane yebo isinqumo sakho mfowethu sokuyeka iwunga usungaphakathi ejele ngiyakubona konke lokho kuyeka khona yebo ushintshe ifocus yakho yesikoleni ugcine manje uphuma number 1 ugcine manje ucomputer ufuna iblazer ungathini kumfundi njengamanje ongaphandle nongekho ngaphakathi mhlawumbe unezinto ezimphazamisa agcina angakwazi ukuthi afocus ungathini kuyena la into engayisho kumfundi ngingathi mina kuphela umfundi kahle umuntu akayeke ukuzenyeza ayeke kahle ukusaba yabo lento leyo like ngoba lento leyo yasesikoleni ngathini into ekumele like uyithathe izigame yabo lento leyo into ekumele uyithathe izigame njengoba like bese bedlala ama game uthola iscore esingaka into ekumele uyithathe njalo manje uma waqala into wayibuka like engazuthi inzima vele izoba challenging ngoba ngathini mina boy maths ngila ngaphandle ngisafunda ngangiduma upotiyane we-maths malume yabo straight angazi nokuthi uX uqala uthi ungathi x plus 1 uba i-answer angazi lutho into negative 1 i-answer yabo angazi lutho ngenxa yokuthini nganginalento lokuthi imaths ngiyayisaba imaths inzima yabo lento leyo kanti mina hlahle imaths ngangayinikezanga uthando kumina ngaphakathi kuphela lento le isithatha uthando kumuntu ukuthi uyinikeze uthando into lokuze yenze ngoba nami imaths ngangiyitshela ukuthi ngiyifuna ukuthi iphume esitifiketini ngaqala ngathi ngifuna ukuyazi ngayinikeza uthando ngaqala ngafuna kuba nezincwadi zesikole nathi umuntu manje ayinikeze uthando nje esikole azi ukuthi uzeleni esikoleni uzofunda ngoba asikho isidomi ngoba ngeke ungitshene ukuthi mina ungahlulwa yinto eyenziwe umunye umuntu ozalo baba nomama ngoba nawo uzalo baba nomama yabo so ayikho into engathi mina ngakuhlula nawe umuntu kuphela nje ukuthi kuthatha wena umuntu ukuthi uzazi wena ngaphakathi yabona into le uzazi nawe futhi ukuthi ukwazi ukufunda kukanjani ngoba mina enye into engakuchazela ngayo na mina ngathini angakwazi ukufunda kanje kwi-light kanje khona ngaphakathi nje ngangihlala mina kuze kushaya u10 kuyacisha ugesi mase le light le encane le engena la ewindini sengiyafunda yeke mina lapha yona light angikwazi ukufocus kuyona kamnandi ngale light le engena la ngaphansi la ngifuna ukwazi ukufocus kuyona mangifunda kuyona ngangenza sure mangifunda kuyona bokungeni kodwa mangifunda kugesi nje kukhanya kuthiwa sengilele phezulu kwazi incwadi yabo ngithiwa sengilele phezulu mhlawumbe sengiphapha ngabo 3 sengiyaqala futhi ngiyaqoqa ngiyasusa la ngiyaqhubeka ngiyanti mangilinda kukhanya ukucisha ugesi ingene le light le ukuyona ezofika ishaye nje la ephepheni nje phela futhi ayikhanyi na kakhulu bengifike ngifocus ngempela ngangivuka na kusasa futhi ngiyicula into ade ngiyifuna yikho futhi abelungu benalama light alengela kanje entweni esuki lokho singasho kanjalo ngoba futhi befunda mawubona kusuke kumnyama futhi la around i-light leso kuyikhanyisa la kuyena kuphela futhi iya distractor lento esuke yenzeke emaceleni yes futhi ngingasho kanjalo ngoba mina wona gesi engangifunda ngawo lo le light ngene ukhanya nje ugesi kumase kushaya u10 vele ugesi asejele uyagcina uyigcinya ubona nje ngoba sekucima ukuthi niwaphe abo laba sengiqala khona ngidonsele incwadi zami ke leshani sami ngifuna ukuyifunda mase ngifuna ukuthi ufunda igeography ngidonse ngifundele yona ngifunde qede ngibe ngoba khona la khona sake saxabana khona nothisha we-physics i-physics ngangingakazi ngayifunda la ngaphandle ngangiqala nje ukuhlangana nawo ngaphakathi la page sixabe nothisha we-physics unakhona uyengilande sectionini yabo lento lokuthi sivalini kodwa manje
ukhona ababuye balandwe bafunda manje isikhathi wesilando nathi ku-matric iswakhona into abafuna soyifunda yabo mhlawumbe isikhathi balanda u-grade 11 lo thisha lo angibone sectionini ezolanda u-grade 11 we-physics azongilanda u-grade 11 lo thisha alathathe nami ngenkani atshena iphoyisa lapho uthi hey thatha naloya ngiyamdinga angifuni lapho mina ukuya esikoleni lingishaye iphoyisa yabo lingishaye ngisho esikoleni ngenkani manje mina ngifunda u-matric lapho bayeke abanye abafethu abafunda u-matric yabo bayeke mina ufuna ungise esikoleni ngenkani ngisa no grade 11 ngiyofundani ka grade 11 mina yabo ngoba phela mina ngiku-matric nabo abanye abafethu ngifunda u-matric uyabayeka bona mina ungisa esikoleni ngenkani mhlawumbe khona ayibona kuwena singasho kanjalo yabo hayi sambe sifike esikoleni ngifela lapha esikoleni ngidiniwe ke mina ke manje lapha esikoleni ngimdinelwe nje lapha esikoleni yabo ngimdinelwe nje ngicasukile nje angifune ukufunda futhi yabo ngoba vele ayikho into ngimina kuphela ufunda u-matric la esikoleni uthi ngiyohlala no grade 11 ngisho ukuthi uyadlala lo ngiyenzile ngishona ekuthisha omkhulu mina lapha thisha omkhulu nenkinga la abo abantu engifunda nabo abekho asho ukuthi hayi abekho awukho vele u-matric mina ngilandiwe-ke mina esekshini ngaze ngashaywa nayo iphoyisa lapha ngiyigulela nkosi yami ngiyayigulela nje ubungibona sengiqamba amanga yabo ngiyayigulela nje ubungibona ngilandiwe ngaze ngashaywa iphoyisa laphayana angazi noma umama lo uyangihlukumeza noma kwenzekani lo thisha lento ayenza kumina ukuthi avele azongilanda esekshinini ngedwa yabo azathumela iphoyisa la ukuthi alingishaye ngoba lamaphoyisa uyawazi awasifuni phela nje basifunda thina wasifunda amaphoyisa athi sitshela ukuthi siyazi ngoba siyafunda yabo lento le hayi khona lapha uthi sisha okay ngiyakuzwa manje ngithi mina ngicela ukubuyela esekshinini ubuyele esekshinini yabo lento le hathi okay umeke kumele ngizame ukukhuluma nobala lapha uzokuzamela iphoyisa yabo lento le izokubuyisela emuva ayangizamele kanjalo ngibe ngibuyele futhi esekshinini mase kubuya futhi ezikoleni sevula ikho sibuye eklasini khulumisana lo thisha lo ngene eklasini mina ngibukelele ngaphandle windini ngishaya lethe handout la iphepha ngilibeka la eceleni ngibuye la phandle le windini wazokhetha ukungixosha eklasini lakhe yabo wathi angiphume eklasini lakhe uma ngingena nje uma engena yena mangibophuma mina mase zongena izofundisa isifundo sakhe nakho nathi hayi ayikho into engizowenza njalo uma engena ngiyaphuma mina eklasini lakhe ngiyohlala e-toilet noma ngiyohlala lapha ku grade 9 noma ku carry good lapha ya kuma level uyohlala khona lapha ko first year wesikhathi ngiyohlala lapha ko first year uvela kufunda kakhulu lapha ko first year ngiyohlala khona lapha yana yazi awu sashaya futhi isikhathi ukuthi sibhala angiyifundela mina i-physics sashaya isikhathi ukuthi sibhala sathi mase sibhala ngabhala kamnandi brand ayibhala i-physics ngaqeda kuyona uma sidlula kwi-physics ngakusasa kwakuyi-life science i-life science ke kwakwaziwa eklasini ukuthi hayi imini ugeneral wayo yabo lento le life science kwaziwa nje ukuthi ne-textbook nje ihlala lapha ngiyisebenzise yabo lento le hayi kubhalwa i-life science kuyaziwa vele ukuthi imini ozoqeda kuqala la eklasini njengoba kubhalwa i-life science wangibona manje nje singiyosubmitha lapha yabo i-answer sheet yabo ngibe ngiphuma ngaphandle uma ngiphuma ngaphandle ngisahamba ngaphandle ngimenyezwa yena uthisha lo we-physics nezwe yena hayibo weshezi wesifazana yabo hayibo weshezi mana lapha yabo ngiye-toilet mina lapha yabo ngisaye e-toilet ngisho ufunani manje lona mina phela sizwana lona lo sicabene na ufunani kumina hayibo mana lapho mana yabo ungigcwaliselile yezo ngithi afike ungiphi ihaki hayibo bethatha ihaki yabo mina lapho ngiyabanda nje yabo nje bethatha le haki ngibandela nje ethatha le haki le asasamboza uzobona iscript sakho hayibo hayi ngimlandele sifike asikhiphe iscript sakho athi mi balothiki lapho bengaka allocate amamark ukuthi mangakanani yazi usuyiphasile i-physics wena usuyiphasile nje i-physics usuyiphasile ngopaper 1 nje lo paper 1 usuyiphasile nje yazi ubashaye bonke yasho ukuthi ngibashaye bonke kubena ade ngangifundisa ngibashaye bonke ongenzekani ukuthi atshele mhlawumbe ngoba usuku uvalelwe asikho isikhathi soyodlala asikho isikhathi seyintombi asikho isikhathi kungenza ukuthi ukuvalelwa kukunika ithubelanele lokuthi usithola ukuthi ubani mhlawumbe ukwazi ukugcina ukudila nento enjengesikole kanje ngingasho ngithi kodwa ngingasho ngivumelana nayo kanjalo kodwa inkinga kahlahle konke kusuka kumuntu ngoba nakhona ejele sikhona isithuku sakhona ngaphakathi bafika abafethu bayihubhela abanye abafethu futhi balandela amatekolo over still nakhona ngaphakathi so manje ulandela abafethu nawe ulandela inamba ushaya inombolo njengoba nami ubona kangangibhemiwe ngakhona futhi ngaphakathi ngafike nami ngafika ngaqala ngalandela amatekolo over ngaphila impilo yangakhona lapha ngaphakathi yabo ngafuna ukuvunywa nami khona la ngaphakathi yabo lento leyo ngaphila impilo impress abafethu njengoba ngisengisimaglisha ngenzani ngenzela ukuthi nami ngivunywe la ngaphakathi angithi yabo yonke leyo nto leyo
yabo ungasizwa nje kahle kahle ukuhlasela lobubi bephupho leli ehlasela la siswami okuyilona lakwazi ungisiza ukuthi kahle kahle nami ngizama ukucabange ngithola ilone time nami njalo ngicabanga ngoba vela kahle ejele indawo ukuthi uthole isikhathi sokucabanga kodwa manje kuyenza ukuthi mawufika khona futhi ungakwazi ukuthola isikhathi sokucabanga mawukuthi wena uzolibala nabafethi igenge isixuku ukuyifaka esixukuni wena into enkinga ngoba nala ngaphandle size singene into nezibheda ukuyifaka esixukwini vele ngoba isixuku njalo sihlale siyinkinga nje vele isixuku ngana lapha kuyifaka emagengeni kune peer pressure sihlohlana ngezinto ezibhedayo yonke le nto le awukwazi ukuthola isikhathi sakho sokuthi uyicabangele kahle wena izinto ngoba nje uyabona ukuthi kumele ubhale incwadi ekuthiwa uyiphupho yeah kanjani mhlawumbe nami artist oniyadweba wena yes kumele ubhale incwadi ngempilo yakho yazi wona wena uqala osho njalo kahle noSipheni awusekwayisho na into njengale uSipheni ufethu lo engisebenza naye la yena usekwayisho na into njengaleyo naye ukuthi kumele ngibhale incwadi yeah and lo ncwadi kumele kube yiphupho ngoba ilona lashintsha impilo yakho impela kahle yilona impela futhi lelo phupho and le title ingahamba ibanga elide umuntu kuze naye aphumelele empilweni imele abhekane namaphupho akhe sesisuka nje ekutheni ngoba yiphupho elenza elakuvusa emaphusheni akho they understand that then yazi wayisho lento engazi kodwa mina nginayo kodwa lento story sami kodwa lento angazi asangazi nje yeah impela iqiniso nina bedlodle nophapha ekhanda kamenzi indaba le muntu omemeza athi yakhalela uthi igula lika Jamal lichithekile nina bakamBhudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kolimaholo lemhlabeni embedule igama lami uprofessor ngwamkhize ngidabwa phansi kwanongoma esigodini sapha umthetho ngasohlangothini la kaMadlakazi mawuqala kuba ingxenye yohlelo lethu leyo yethameli how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebeli MPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nezingcinamba ke ababhekana nazo mase bengaphansi kwezidakamizwa uhlelo silenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ngakho ke mawuqala cindezela usubscribe button ucindezele nebell siyacela abantu bejoine nemembership ezokwazi ukuthi sisize ekuthenini sikwazi ukwenza nezinye izinto esingakwazi ukuzenza mawucindezela ibell kuzokusiza lokho ngizothi mangiposta isiqephu izoganqeza ucingo nakho yobe usukwazi ukuthi uyitholele isiqephu sangalelo so njoba nje ubona sihamba nensizwa umfokashezi uhambo lempilo yakhe zonke lezi zinto ayixoxayo zonke lezi gemegema ayikhulumayo isiqalo sakho konke kwaba ukubhemiwonga yingakho kwagcina kunje yingakho ke siqwashisa abantu kugcina ngena nabantu ngena nemndeni kungena nabazali ngena nayo yonke into ngento eqala umuntu eyedwa futhi engazi ukuthi wenzani yingakho ke siqwashisa intsha siqwashisa nabantu abadala ekuthina babheka abantwana babo siqwashisa nohulumeni ukuthi abuke ukuthi mungakanani umonakalo wenziwa eyiwunga ezimpilweni zabantu ukuze ezokwazi ukuthi ngelinye ilanga silekelele asivalele lolu bhubhane olubhubhisa intsha yakithi ngifunda futhi esinye isifundo ohambeni nalensizwa ukuthi wathi mayesevalelwe wayinika isikhathi washintsha impilo yakhe wahamba wayofunda wafocus ekufundeni ukusho ukuthi isifundo leso nakumuntu obukelayo nje manje usewumfundi ukuthi uyayikhethela impilo mawukuthi wena ufuna ukuhamba nababhemayo nabadansayo nabewunga yazi ukuthi impilo yakho maningi ukuthi iphelele ejele kodwa wena mawukhetha ukuhamba nalabantu because bakhona abantwana esikoleni ukuthi bafocusile njalo khanda lezo xuku yes joina lezo xuku if ever nje ngempela ufuna impilo yakhe ingaphelele endaweni wrong isifunde sisithola ngama episode kamfowethu njengamanje ngiyayivala sizocela ubuye for isiqephu esilandelayo njengoba bengishilo cindezela usubscribe button igama lami uprofessor ngwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapha umthetho sohlangothini la kaMadlakazi ngakho ke sancenga